أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ngicela Allah umdali wethu sonke abusise ukufunda kwezwi lakhe. Egameni lika Allah onomusa onesihawu, ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke nomusa wakhe. Sizwe sakithi, bantu bakithi, ma-Afrika mahle, indawo ngeindawo lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Le video le engiyenzayo ngiphendula ubhuti lo othe i-channel yakhe uthe yini i-Church Reality Check, Church Reality Check, mayelana nevideo yami engayenza ngikhuluma ngokuthi ama-Muslims enza into eyodwa eyimbumba umhlaba wonke. Yena uyaphikisana naloko uze uquota ngisho ama-verses we-Quran, uwaquota ngendlela e-wrong. Mfowethu, uma ingafinyelela kuwe le video le, ngiyafisa ukuthi usizakale, ulungiseke, ngoba lento oyenzayo mfana kithi ikude nawe. Uyazazi wena we-Church Reality Check, ubonakele wena uphakamise iQuran, ulokuquota ama-verse we-Quran owa-interpreta ngendlela e-wrong. Ngiqaleke ngaleli verse nawo oqale ngalo eluku chapter 29, which is Suratul Ankabut, la Allah esenzela khona umzekeliso ngespider, ukuthi umuntu ongakholwa ofana nawe mfowethu kanye nabanye abafana nawe, impilo zabo ziyafana nempilo yespider, yesicabucabu. Kodwa-ke angikho lapho. Ngifuna ukuthi silungise la. Njengoba wena usuchukumbisa ukuthi leli verse leli lisitshela ukuthi thina singaphikisani namaKristu noma namaJuda noma namaNazaretha noma namaRoma noma namaWatchtower, ukhuluma manga, ukhohlisa abantu. Ngizokufundela futhi lelo verse. Okokuqala nje, ungathathi iQuran uyifanise neBhayibheli. IBhayibheli leli nithi nilifunda bese nifuna ukuthi nilichaze ngendlela efunwa yini, ngendlela ezogculisa nina. iQuran ayikho kanjalo. Ngishale ngisho ngithi ngeBhayibheli uma likhuluma manga, afunde lawo manga layo abantu bawazi. Uma likhuluma iqiniso, lifunde lelo qiniso lelo abantu balazi. Ungathathi into eshiwo iBhayibheli ufuna ukuthi izwakale ngendlela yakho. Usuqalileke manje uthatha incwadi e-wrong, uthatha iQuran, ufuna ukuthi izwakale ngendlela efunwa wuwe. Ukhuluma manga. Uthi umdali uthe singaphikisani nani nina amaKristu namaJuda. Ukhuluma manga. Ake ngikuphindeleke lelo verse lelo wena oliquotile. Chapter 29, Suratul Ankabut, isura yespider. Lalela ukuthi umdali uthini? Uthi wala yujadilu
wala tujadilu ahla alkitab, ningaphikisani namajuda. Wena usuyinqamula lapha, ngithi uyitshela ukuthi uclever. Usuyinqamula lapho wena ngoba uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Lalela-ke ukuthi umdala uthini. Uthi wala tujadilu ahla alkitab, uyaqhubeka illa billati hiya ahsan. Uyaqhubeka umdali, ungatreat iQur'an njengeBhayibheli. Uyaqhubeka umdali uthini, futhi ningaphikisani namajuda kanye namaKristu ngaphandle kokuba kuyindlela engcono. Ngaya amagama la umdali usifundisa ukuthi mangabe sidebate nani, sidebate ngendlela engcono ezokwenza ukuthi nisizwe, ezokwenza ukuthi ni-understande, ezokwenza ukuthi nizwisise ukuthi yimuphi umlayezo esiwulethe kini. Hayi le nkulumo wena, lamanga lamampunge la wena owakhulumayo othi umdala uthe singadebate nani. Ukhuluma amanga alihlaza cwe, ungayikhulumeli iQur'an. Umdala uyazikhulumela la kuQur'an, akadinge ukukhulunyelwa uwe. Lalela-ke umdala uyaqhubeka, illa hiya ahsan, ngaphandle uma ngabe nenze njani kuyindlela engcono kunazo zonke kulabo abenzani, abenza okubi. Manje wena mawubuza ukuthi yini embi eyenziwa amaKristu namaJuda, kulokhu kubola okungaka enikwenzayo nina amaKristu, nithwele nina, nidukisa abantu, nilahlekisa abantu, nikhipha abantu endleleni eqondile, nithi abakhonze abanye onkulunkulu umdali ekhona. Yinto wena ongayibuza abantu ukuthi yikuphi nina okubi enikwenzayo. Uthi umdali kumele siphikisane nani mangabe nenza izinto ezirong, izinto eziphuma endleleni. Uyakushiya konke lokho wena nesibindi sokubuza umhlaba wonke ukuthi yikuphi ukungcola, yibuphi ububi obenziwa amaJuda namaKristu namaRoma namaNazaretha. Unesibindi sokubuza into efana naleyo, ube wazi kahle impendulo, uyazazi wena impendulo. Hayi mfana kithi iQur'an ungayifanisi neBhayibheli, uyikhulume nje iQur'an njengoba injalo. Mawuqeda uyayinqamula. Umdala uyaqhubeka kule verse, ngiyaqhubekela-ke mina uze ukuthi umdala uthini. Waqulu amanna billadhi unzila ilayna. Okay, mayiqeda lapho umdala uthini, uyasitshela ukuthi sithini. Nawe utshela mina, utshela nawe umlayezo oqondile lo esihlale siwulethela nina. Uthi sithini, amanna, kufanele senjani, siyakholwa. Sithini? Sithi siyakholwa billadhi unzila ilayna, siyakholwa kuloko okwambulelwe thina. Manje usukuthini wena mawuthi iQur'an ayambulelwanga thina, kodwa umdala ebesho ukuthi yambulelwe thina, kodwa wena uthi iQur'an ayilethelwanga thina, kusho wena. Kodwa nanga umdala uthi iQur'an kumele sithi siyakholwa kuloko okwambulelwe thina. Kwambulwa nakini. Nani lo mlayezo ukuthi nikhonze umdali eyedwa? Kwambulwa nakini. Uthini-ke wena ngaloko? Umdala uthi sithi siyakholwa kwiQur'an esambulelwe thina. Nani nembulelwa, same message ukuthi ningabi nabanye onkulunkulu. Iyaqhubeka ithi wa ilahuna, futhi uNkulunkulu wethu, futhi uNkulunkulu wethu. Allahu akbar. Wa ilahukum, kanye noNkulunkulu wenu, futhi uNkulunkulu wethu kanye noNkulunkulu wenu, wahidi, munye. Ikuphi-ke lokho othi wena-ke akufanelanga-ke sikholelwe kuko? Ikuphi-ke lokho othi wena akufanelanga sikutshela abantu? Ungakhulumi iQur'an ufuna ukuthi abantu bezwe le wena ofuna ukuthi izwe uwe. Khuluma iQur'an ngendlela ibhalwe ngakhona mfowethu. Wena we-church reality check, awuqhubeke nokucheka kahle. Ungakhulumi into ethandwa uwe, funda into esembhalweni. Umdali munye. Allahu akbar. Wa nahnu lahu muslimun, futhi thina siyazithoba kuye singama muslimu. Allah uthi sinitshele
ukuthi thina ama-Muslims siyazithoba ku-Allah, siyazehlisa, siyazinikela thina singama-Muslims. Ngeza-ke nevideo yevesi elandelayo equotwe uwe wena, uchapter 40 okuyisuratul Ghafir. Ngiyeza naleyo verse leyo ngizokutshela ngayo ukuthi ithini, njengoba wena uyiquota ngendlela yakho. Ikhuluma ngawe vele le verse le engilandela ngayo. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivula ingqondo, singahambi silalela noma yini. Funda iBhayibheli, ulifunde njengoba linjalo, ungafuni ukulichaza uli-interpret, alidinge ku-interpretwa uwe, alibhalwanga uwe. Nale Qur'ani le osuyifuna ukuyenza iBhayibheli, ungayi-interpret iQur'an. Ifunde njengoba ibhaliwe, ungadukisi abantu, ungavumi ukusetshenziswa usathane udukisa abantu. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.